Olive Farmers okuza kwikaha businguzi bw'empaka zambarwa Corporate League ezo mwaka 2025 batera guest band gori ibera harubusha hamwe no gwa kikazi busha habundi na timu ya tike kuguma bebembire kimeza cyariga y'ururengo rw'abana bato ezabakora barengere myaka 35 zasingwa Green Park bwa nyuma yo kwangura imizano y'abebiri eyeri izoba barukonda waze gori 3-0 na Centenary Bank batera gore mwe hari 0. Rajabu bucket ya soda. Season yeji performance yitu ebire linungi munonga. Ekyo kubanza season yona tuli unbeaten. Twasigazo mpira gumwe twagutera na tubatwaeza season batatire mu mpira na gumwe. Performance ya season yeji nechiraho ya last season tukaruzingamu konkerizo season tukarujingire mu mpira. Nano mugiga yateraka sende ngutwa twareba tutaruzinjire mpira naza kutongera mwaka sente. Vision Group na iryo mu Rurengoro yahendera seasoni eryo mutimwe zikozere kurunji ero kugwa kikazi na Rosca Sako gore mwe haryemwe hamwe na Kagwa Obiz gore mwe handijo. Omukwejo mu tournament tukatwizire kusinga ninga kutware chikopo konka twahendera kandi tubire twahendera myanya twahendera tukubanire myanya konka ekirungi kitwaza mu relegation twasigara turi on top twakoraje even though twaza kwendera empira twashambe empira ebiri twakora draw twaruzinga konka cyo cyashe kigenderwa tategeze next season. Yohore Innocent yagwa kikazi na Cyusi gori ibera hazindi kandi aba bagaruka basinga Equity Bank gori na hari 0. So twatire mpira timu za zera hadi ngakoze ba Equity Bank na Cyusi urumanya ya chikopo tukatwabasa kugisa draw 2-2 na pera Equity Bank twagitera goals 5-0 so outing ya beri nungi mazima. Abasingura ligeji nibija kwebwe bikopo byabo aha mukoro gurabeho kweza kurukwija. Ndi Edwin Ram ahabwa TV West agacenchwire.